Alas, napi sane kapikayunin retat kala mirengin baos sekadi punika, napi keh kayonan, entik-entikan, buron, utawi angin. Nenten je punika kemanten, alas lian makeh ring pikayun. Alas pinake sabdaning, sabdaning taru mahotama. Inggih punika tipiang miring mangde nyarangen lestariang utawi ngejaga alase puniki. Yenten unik iraga teu malih kalbu jaga alase puniki. Nggih, raga masih sing tahan peduli ngajak alas lan lingkungannya. Saja lan uling raga ngelestarian alas desa nunda-nunda waktu bien uling raga oleh raga anggon iraga lan mai jema alat-alatnya langsung mai Di zaman bunyi bijak cara kita biasaan jak meboya. hahaha Jak meboya orang Saja apa sing? saja je. Stop dulu. Ingat sayang. Ya no. aja no Ni cengai mi. Mai. weh pak dia ngetep punya ngawak-ngawak Iya no, ngambang bapak ente punya dini, apa urusan wa? Nak berpada-pada ngelah urus masing-masing, yang perlu ngurus hidup bapak. Nenten je kenten pak. Nik bapak sampun ngentep punyan kemariang liar. Nike sampun tan kelugayang oleh pemerintah sane sampun ketetapan ring undang-undang nomor Pleputus Warsa 2 kali 13. Sane ngenenen ide pencegahan dan pemberantasan perusak hutan. Nah napi sane kelaksanaan bapak wausan sampun rumasuk ngusak-ngasik alase nike mawinan tipiang sarang timpal-timpal tipiang melungguin pelaksanaan bapak wausan. Bapak sing rambang ke kedo, masan gumi krisis ke kini, sing hidang makan, masa nyak bapak nengilang panak bapak kelaparan di rumah kulian sing man ngalih sang bapak di alasi. pak wenten 1 juta taru sane mentep nyabran rahine tuah angin kepentingan anak tiosa nenten naning mapikayun makeh taru sane sampun kapedeman angin serahinu ening taru ketebang paling ungkur polusi udara tercemar nike punike mawinan manusia eling teken alas mawi guna pisan yening bapak syarat ring kayu bakar angin je carang-carang sane sampun kering pak Yang kini bapak ngaku beli kanti bapak nganta punya ngawang-ngawang di alas gini. Nah, nejani bapak lakar ngalih carang kayu atau kayu sani betul punggal kalau angon bapak sang di rumah. Nah, yang gitu bapak ngide pelih sarang alit-alit mungkin. Jadi bapak ngatur langsung semua sarang kami. Ini sampun ngorain bapak menjaga ngelestariang alasnya neriki. Nggih wali pak. nah yang sebab itu dan meriki nanam pepunyan tur mekedas-kedas yuk bapak kayon nyarangin mekedas-kedas lan ngelestariang alas Sing nolak bapak. Jaga lestariang alas lan lingkungannya.